دەما 7 ڕۆژان بوو مژوولی vê pêşengehê bûn. Dora 28 hunermendên Kurd û Alman û Arab beşdar in. Proje bi navê kampanya Art ya Hunerî ye, ku li jêr serperiştiya Wezareta Rewşenbîrî ya Almanyaya ye. ئەم سمپۆزیۆمە خۆشبەختانە ئەمە ساڵی دووەمێتی هیوادارین ساڵانە بەردەوام بێت و بتوانین ئەو هونەرمەندانەی کە لە ڕۆژهەڵاتن یا لە ڕۆژاوان یا لە باشوورن ئەوانیش بەشدار پێ بکەین. Di nava wêneyan de reng û çêja Kurd û welatî diyar in. Hunermend hewl didin çîrok û siruşt û bi serhatên xwe bigêrin. هر کردک جمع چیروک کوی هیه باوری کوی هیه دریا هنره ده ام وان چیروکا و وان باوری خوا و بیرانین خوا ام دوان تابلو ده کپی دکن او چیروکای گو کرت در باس بون یعنی از بیم یعنی گلکی گرینگ ام وان چیروکا ام وان باوری خوا ام پیش ملت دکن. Ji tabloyan karên destî jî hene, weke nexşên li ser texte û berî. Eydo demên mirovan ji xeyal û rastiyê çê dike. انه ريه انسان تشتد هندري ويدا تشتد حياتي ويدا درواس بيه السروجكي ويتم بيليه تم اثار خادمين تم وكي قلتي تشنا ديلي امكانن وي انساني بخونن من خلال رؤيه ويرا حالي ويتشيه دم تيرا درواس بيه زحمه الحياه خادديه. Kurd û Kurdistan gelek fantastîk in. Ev hunermendeke navdara Almana wisa dibêje. دما کو تê pirskirin ku Kurd çawane gelek bi nezanîn û nerastî behsa wan tê kirin. Herkes li gor berjewandiya xwe behsa wan dikin. Lê li gor prensîpan ew herî baş û zanan e. Dema em wan û hunerê wan ji nêz ve dibînin, em bêjin Kurdistan û gelê Kurd fantastîk in. Ew ne nêrîna Antoşka bi tenê ye. Lê piraniya temeşevan û mêvanan bi huner û ciwaniya Kurdî sirsam in. Huner dikare biriya hunermendan peyamên niştîmanî û netewî rast û durist bigihîne û ev jî armanca va hunermendan e. Gelek cara jî tiştên bi hunerê tê kirin bi siyasetê nayê kirin. Ka Mihemed Emîn, Kurdistan 24, Krefeld, Almanya.